ndabaramukije cyane banywanyi mwese mudahwema kubana natwe mu ruhererekane rw'ibiganiro n'amakuru mukurikira ngaha kuri Imbonesha kure imwe rudende ibashikiriza amakuru abakomeye cyane arebana na politike, umutekano, ububanyi n'amahanga ndetse n'imibereho ya munsi y'abene gihugu. Gusabe niba ari ubwa mbere udukurikiye urebe munsi ya video ufyonde sabone cyangwa se ukore subscribe kugira ngo wiyongere mu badahwema kubana natwe mu makuru. Wibuke kandi ukore no kukazogera ku ruhande kugira ngo urajye ubona amamenyesha igihe dushyizeho inkuru nshasha. Akaba rero ari amakuru mashyashya agezweho mu gitondo icyo kuri iyi itariki ya 10 Ruheshi 2025, aho tugiye kurebera hamwe operation Karundura yakozwe n'igisirikare cy'u Burundi, aho abasoda ba FARDC ndetse na FDNB muri Uvira bamaze kuba bafunga amayira yose umutwe wa M23 wakoresha gugaba ibitero. Mu gihe kandi turi buze kurebera hamwe operation Karundura FDNB yazindutse ikora ndetse no mu masaha y'ijoro bikaba zabaye n'ishyamba rya Kibira, aho bagabye igitero gikomeye ku nyeshyamba zari zimaze iminsi zibangamira abene gihugu muri ibi bibanza. Ikaze ukonde sabone, reka twinjire mu nkuru mu buryo butosoye, turutse ko tubashikiriza amakuru akomeye aba yahinganyijwe n'abayinga mu gutara ndetse no kunononsora amakuru akomeye y'umutekano, imibereho myiza y'abene gihugu ndetse na politike. Reka dutangire ni mu karere ka Mabayi mu ntara y'Ibitoki mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'u Burundi. Haravugwa inkuru y'inkorokoro y'igitero cyakozwe n'igisirikare cy'u Burundi Force de Défense Nationale du Burundi FDNB, aho bivugwa ko hagwemo abarwanyi barenga 50 b'umutwe w'iterabwoba wa FRN Front de Libération Nationale. Ayo ni amakimbirane akomeye yabereye mu ishyamba rya Kibira rizwiho kuba igicumbi cy'imitwe yitwaje intwaro ikomeje guca ibintu mu baturage. Ibikaba rero ari ibintu kuri ngo bizibonensa cyane muri iyi minsi. Iyi no operation yiswe Tempte de Feu yatangiye hagati mwijoro ryo ku munsi w'ejo kuwa mbere ku itariki 9 Ruheshi 2025 rishyira kuri uyu wa kabiri itariki 10 Ruheshi 2025, aho rero bitangazwa ko ari igitero kibaye nyuma y'icyari cyarabaye mu kwezi gushize ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatanu 2025, aho nabwo hari hahitanwa abandi barwanyi bagera ku 100. Biravuga ko igisirikare cy'u Burundi cyakoresheje tactique de encerclement nocturnement, aho rero bashyize abarwanyi ba FRN mu kato nijoro bakoresheje intwaro za gisirikare. Ibi rero kandi bikaba bizakozwe mwibanga rikomeye nkuko bitangazwa ndetse amakuru atugeraho abivuga. Biravuga ko rero ibingibi byakozwe mu buryo budasanzwe kandi burimo n'ubuhanga bwa none, aho igisirikare cy'u Burundi kirimo kirakoresha intwaro zigezweho giherutse kuba cyagura mu bihugu bizamakungu. Kuko rero bitangazwa iyi ni operation yakozwe mu masaha make cyane, ariko ikaba yakubise ahababaza ndetse itera n'igihombo gikomeye uruhande rwa FRN nkuko bitangazwa. Bikareba rero bivugwa ko kugeza ubu ngubu benshi mu barwanyi barwanaga muri uyu mutwe bashobora kuba bari kugenda bajya mu bitaro, abandi bakaba bahunze bariruka. Nkuko rero amakuru atugera bivuga, umwe mu bakapiteni bari bayoboye ibyo bikorwa wari woherejwe ku musozi witwaga Fumbeti muri zone Butahana, yagize ati twabatatse nijoro, bari bafite intwaro ariko ntabwo bari biteguye, twakoresheje element de surprise tubasha kubahashya. Abarwanyi ba FRN barenga 50 bishwe, abandi barenga 15 bafashwe, bakaba rero bari bushyikirizwa ubutasi bw'igisirikare mu murwa mukuru wa Bujumbura. Intwaro zabonywe muri bikorwa harimo ne fusil d'assaut Kalashnikov, des pistolets automatiques n'amasasu menshi. Biravugwa kandi ko abarwanyi bakomerekejwe bikomeye basanzwe aho biciwe bonyine, abandi bakaba bagaragaye ko bahunze.
ibikorwa bya gisirikare byaje bikurikira itangazo ry'umuyobozi mukuru w'izo ngabo wavuze uti nta hantu hizewe hasigaye mu kibira ku mutwe yitwaje intwaro. Turasaba abaturage gukomeza kutwizera. Abaturage bo muri Mabayi bamaze igihe bavuga ko ubugizi bwa nabi bukorwa na FRN bikorwa byo gusahura, gufata ku ngufu no kuba bahuhura abaturage bya hato na hato. Bagaragaje ko bishimiye iki gikorwa cyakozwe, ariko bagasaba ko ingabo zakomeza kubungabunga umutekano. Umuturage wo ku musozi wa Gafumbeti yagize ati twabonye imirambo myinshi mu ishyamba, babatanze babakubita hababaza, ariko turifuza ko byarangira burundu bakabatsemba. Umuyobozi w'akarere ka Mabayi mu minsi yashize Jeanne Izomporera nabwo yari yemeje ko abarwanyi bapfuye bashyinguwe byihuse kugira ngo hirindwe ibyorezo, aho yagize ati turashimira ingabo zacu, abaturage barifuza amahoro. Biro yabitangaje ku itariki 8 z'ukwezi kw'itanu 2025, aho nabwo abarwanyi barenga amajana bari bishwe. Intambara hagati ya FDNB na FRN yaturutse ku cyemezo cyafashwe na FRN cyo kwanga gutera inkunga ingabo z'u Burundi ziri mu gihugu cyo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Kwikukira mu rugamba yifatanyijemo na FARDC, Force Armée de la République démocratique du Congo, FDL ndetse n'imitwe ya Wazalendo bashyigikiwe na leta ya Kinshasa. Abayobozi ba FDNB bwagize icyo buvuga ubwo mu minsi yashize bari bakoze operation. Bagize ati uku kwanga gutanga inkunga byafashwe nk'ubugambanyi, bahise bahunga berekeza Kibira. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeje ndetse yemerera France 24 ko ingabo z'u Burundi ziri muri Kivu y'Amajyepfo, ariko ntiyagaragaje umubare wazo. Byemezwa ko abarwanyi ba FRN bahunze Kivu nyuma yo kwanga amabwiriza yo kurwana ku ruhande rwa FARDC. Mu myaka ishize Burundi bwagiye bushinjwa gukorana n'imitwe nka FRN, FDLR, imitwe igaragara nk'iyitwaza intwaro ikorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ifitanye umubano n'ubuyobozi bumwe bwo muri CNDD-FDD. Bamwe mu bayobozi bakomeye bafashwe bashinjwa ubufatanyacyaha n'iyo mitwe harimo Nikodemu Ndahabonyimana wahoze ari administrateur wa Mabayi, hamwe n'abayobozi b'imbonerakure ndetse n'abacuruzi bakomeye. Guhera mu kwezi kwa mbere 2024 mu Burundi bwafunze imipaka yabwo n'u Rwanda, basaba Kigali gusobanura uruhare rwayo mu gushyigikira imitwe arwanya leta y'u Burundi ndetse no gukingira bamwe mu bashatse guhirika ubutegetsi bwa nyakwigendera Pierre Nkurunziza muri 2015. Amakuru ava mu nzego z'iperereza yemeza ko hatangiye ibikorwa byo kugenzura byimbitse muri Kibira hifashishijwe unité spéciale de reconnaissance ndetse na drone tactique, hagamijwe gukurikirana aho abarwanyi bakihishe. Haravugwa n'ikoreshwa rya kamera thermique nocturne mu rwego rwo kubona ibimenyetso by'aho bivugwa ko baba barinyigije. Umunyamabanga wihariye mu bijyanye n'iperereza rya gisirikare yavuze ko bafite gahunda yitwa Opération Récupération Totale igamije gusukura Kibira mu buryo bwose bushoboka. Wagize ati tuzakomeza kugeza ubwo nta n'umwe usigaye. Abaturage bagomba kumva ko leta yitaye ku mutekano wabo. Ishyamba rya Kibira ryakunze kubindiri y'abarwanyi bo mu mitwe y'iterabwoba, ryagiye rirwanirwamo n'ingabo zitandukanye kubera ubutunzi burimo by'umwihariko zabo ndetse n'andi mabuye y'agaciro. Iyo myanya yagiye itera ubwumvikane buke n'amakimbirane hagati y'ingabo ndetse n'abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro. Operasiyo y'inkorokoro ya FDN bibaye ikimenyetso gikomeye cy'uko leta y'u Burundi yahagurukiye guhashya imitwe yose itera umutekano muke w'abaturage n'icyizere cyo kubaho mu mahoro n'ibyo leta yiyemeje kurengera. Ni urugamba rukiri rurerure, intambwe iragaragara ko iteye imbere cyane bitewe n'ubufatanye hagati y'ingabo, ubuyobozi bw'uturere n'abaturage. Kibira ntikirindira y'iterabwoba nk'uko bizahuze. Ubuyobozi bw'ingabo bwavuze ko mu minsi iri imbere hazakorwa ibindi bikorwa byo gusesengura ubuzima bw'abasigaye ndetse haba hakiri ikibazo aboherejwe mu bikorwa by'intambara barimo gutegura raporo de situation izasuzumwa muri Minisiteri y'Ingabo hagamijwe gushimangira umutekano
n'ubusugire bw'igihugu nk'uko rero bizagiye bigaragara ndetse bizagiye binavugwa. Biravugwa ko rero byitezwe kuzatanga umusaruro ushobora gushikana iki gice kugera ku mahoro ndetse no kongera kuba bizagenda neza. Biravugwa kandi ko kuri ubu ngubu ibikomeje kugenda bikorwa byose n'ibintu bikomeje gutanga umusaruro. Abakurikiranira hafi rero ibiri kuba ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa abakomeje kugenda bagaragaza uko urugamba ruhagaze. Reka tujye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubabwire uburyo igisirikare cy'u Burundi cyamaze kuba cyafunga inzira zose umutwe mu 23 wakoreshaga ugaba ibitero ku birindiro bya FARDC. Amakuru dufite aravuga ko mu nkengero za Uvira ndetse no ku kiyaga cya Tanganyika no mu mujyi rwagati wa Uvira ku mbibi n'u Burundi kuva Bukavu yafatwa na M23 umutekano wagiye uhungabana cyane. Uvira yagiye ihagaragaramo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse rimwe na rimwe bikagenda bigaragara ko bigirwa mu ruhare na bamwe mu basirikare ba FARDC, ariko kuri ngubu Burundi bukaba bwamaze kudeployinga bwakoze deployement mitoyine kuri route nationale numero 5 aho bitangazwa FDNB hamwe n'abafatanyabikorwa FARDC kuri ubu ngubu bakoze igisa no gushimangira ikizwe nka axe defensive kuva kuri aka gace ka route nationale numero 2 hagati ya Ruvungi ni ku ntera birometero 80 uvuye Uvira no ku ntera y'ibirometero 49 uvuye Kamanyora werekeza Uvira mu rwego rwo guhagarika Franksima ya M23. Iyo operation ikaba yakozwe ndetse hari ibyitwa reconnaissance aérienne ndetse biravugwa ko hari na drone ndetse n'imyitozo ibizwi nka posture défensive, barrage de interdiction ndetse no kugenzura route de ravalement za M23. Hari kandi zone de intervention aho bitangazwa ko Kamanyora nyuma yuko M23 mu byumweru bishize higaruriye FDNB na Wazalendo bashyizeho ligne de front igarura ndetse ishobora no gukumira M23 mu mihanda y'imbere muri Sud Kivu. Biravugwa ko Ruvunge Shanje hagiye haba mouvement offensive limite aho ingabo z'u Burundi zimaze kugera hafi ku ntera birometero 10 ku rugamba mu rwego rwo gukora consolidation de position des positions hamwe na installation de checkpoint ndetse biravugwa ko muri plateau Uvira FDNB yohereje batayo imwe muri aho altitude ture kugira ngo bafate control de relief ndetse babashe kuba bakata ndetse batuma M23 idakomeza gucengera mu bindi bice bitandukanye muri aka ngaka kamaze iminsi kaberamo imirwano. Aka gasozi biratangazwa ko kashanje FARDC ndetse na FDNB barahiye ko bagomba kuhakoresha. Hari kandi technique de equipement utilisé aho bitangazwa ko bafite drone. FARDC yazanye drone ya ECR cyangwa se intelligence surveillance reconnaissance ikoreshwa mu gusuzuma aho M23 iherereye hamwe na frappeshi de chirurgicale zatezwe n'iyi force. Hari kandi gukoreshwa kwa mise en embuscade cyangwa se bari gukoresha ibizwi nka ambushing positions hamwe na patrouille de contact ku muhanda route nationale numero 5 n'imirongo y'imbere mu mashyamba. Bikaba rero bigamije gukora ikizwi nka interrogation ndetse na triage y'ibikoresho bya M23. Ingabo za FDNB zashyizeho coordonnées fire support hamwe n'abafatanya bazo mu rwego rwo kugabanya ubucucike ndetse no kuba bahashyiramo intera hagati ya position ndetse n'indi. Hari kandi serge opérationnel nk'uko bivugwa. Biravugwa ko FDNB FARDC bari mu bijyanye na integration du commandement ndetse na communication sécurisée aho bari gukoresha uburyo bwihariye nka Acanax radio crevute ndetse na briefings tactics aho rero bihuza ndetse bagahitamo ugomba kuyobora urugamba kugira ngo hirindwe amakosa yuko bakomanda bagomba kuba benshi ugasanga abasirikare barajuragiye. Habayo kandi intelligence partagée hagati y'intumwa z'Abarundi na Kongo ziri gukusanya amakuru yibanze
y'ubutasi mu mujyi wa Uvira, aho bakozwe ibizwi nka releve de active ennemi kugira ngo hashakirwe inyungu za multidomaine operation, kuko bitangazwa ko muri uyu mujyi hashobora guhungabana umutekano mu gihe hatabaho kwitonda ndetse no kureba buri kantu kose. Biratangazwa kandi ko muri uyu mujyi wa Uvira umuntu wese igisirikare cy'u Burundi kiri kubona kimukeka bari guhita bamusaka ndetse bakajya niwe bakareba mu nzu ibyo atunze, kuko bivugwa ko bamwe mu barwanyi abaye mu mako ya gatatu bashobora kwinjira mu mujyi wa Uvira nk'abaje mu bikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, ndetse bikarangira bakubisa babaza igisirikare cy'u Burundi ndetse na FARDC. Hari kandi ibikomeje kugenda bigaragara nk'ingaruka kuri iyo operation, aho byagaragaye ko retour d'offensive y'abarwanyi baye mu mako gatatu mu nzira bakoresheje bazenguruka Uvira. Hari ihungabana ry'abaturage, aho bitangazwa ko urujya n'uruza rw'abaturage rwagabanutse, kandi mako gatatu biravugwa ko iri ku ntera ndende, ariko kuri ubu ngubu batangiye gukora ibizwi nka controle morphologique ku ruhande rwo hejuru kuri route nationale nimero 5. Uyu munsi igisirikare cya FDN cyashyize ku murongo ibizwi nka bonshir opérationnel mu duce dukurikira muri Uvira, Kamanyora, Luvunge, Change, Plateau yegereye route nationale nimero 5. Bari gukoresha ibikoresho by'ubuhanga nka drone ICR, patrouille de contact ndetse na barrage routière. Bakaba rero babashije gutera intambwe ihagije mu guhagarika umuvuduko M23 igenderaho. Operation yahurijwe hamwe n'ukurebwa uburyo abasirikare baturuka muri igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoresha uburyo buzwi nka sirige tactique cyangwa se mise en embuscade no gucunga neza contrôle du terrain. Ni intambwe ikomeye mu kugarura umutekano, kandi bafite amahirwe menshi mu byo gukomeza kwigiza inyuma uyu mutwe. Ariko nubwo bimeze gutya, biri gutangazwa ko intare za Sarambwe nazo zitaryamye, ziri gukora ibishoboka byose. Biravugwa kandi ko ku munsi w'ejo igisirikare cy'u Burundi cyatabaye bikomeye FARDC, aho ku munsi w'ejo hari tariki 9 Ruheshi 2025 ibicu by'intambara byaragaragaye mu misozi ya Rugezi, aho imitwe yitwaje intwaro yatwirwanira na M23 ikomeje guhangana n'ihuriro ry'ingabo zishyigikiwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iryo huriro harimo ingabo z'u Burundi ziri gutanga umusanzu udasanzwe mu bikorwa byo kurwanya M23, bifatwa nk'icyitegererezo cy'imikoranire y'ingabo z'ibihugu by'akarere mu kurwanya umutwe mu 23. Iyi nkuru iragaragaza amayeri akomeye, imbaraga n'uruhare rw'ingabo z'u Burundi muri uru rugamba mu gihe imirwano ikomeje gututumba. Nk'uko bizatangajwe n'abatangabuhamya bakurikiranira hafi by'intambara, igitero cyagabwe mu gitondo cya kare ku wa mbere itariki 9 Ruheshi 2025 cyari kidasanzwe mu buryo bwose. Nta ngabo zateze zegeraho M23, ahubwo zakoresheje imbunda ziremereye zirimo bombs mortieri ndetse na rocket launchers, zose zifite ubushobozi bwo kurasa ku ntera kujya kure. Mu batangabuhamya baganiriye n'itangazamakuru bagize bati iki gitero kirimo gukorwa mu buryo butamenyerewe. Umwanzi ari gukoresha imbunda ziremereye zirasa kure, arasa ku birindiro by'M23 ndetse natwirwaneho atarinze kwegera. Birasa naho bifuza kubatwika mu buryo bwa technique ya distance distraction, aho kurwana imbona nkubone. Biro bikaba byaragaragaje ihinduka rikomeye mu buryo ihuriro ry'ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bayo bari kurwana. Ntabwo rero byari bisanzwe kuri uru rwego, kuko ubusanzwe imirwano yabaga hagati y'impande zombi zirebana amaso ku maso. Uburyo bushya bwo gukoresha birakekwa ko ari igitekerezo cyaturutse ku basirikare b'u Burundi bafite amasomo baherutse guhabwa mu bijyanye n'igisirikare, aho batorejwe mu mashyamba ya Cibitoki ndetse na Kayanza. Ibitero bizakure ibizwi nka long range artillery bizari ibikoresho by'ibanze byo guhashya inyeshyamba. Amakuru yizewe aravuga ko igice kinini cy'ingabo ziri muri uru rugamba zavuye mu mutwe udasanzwe w'ingabo z'u Burundi uzwi nka Brigade Spéciale de Intervention Rapide. Uyu umutwe wamenyekanye cyane mu mirwano yo mu mashyamba ya Kibira, ahahoze hari ibikorwa byihuse byo gusenya imitwe yitwaje intwaro y'ihungabanyaga umutekano w'u Burundi. N'abasirikare bakoze imyitozo yambaye barwanira mu misozi, mu mashyamba no mu gihe cy'ijoro, kandi bafite ubuhanga mu kurasa intwaro ziremereye no gukoresha ibitero byo gutungura ibizwi nka ambushes strategique. Nimbo hamwe rero n'abandi basirikare bavuye muri Force Défense Nationale du Burundi hari mu butumwa bwihariye bwo gutabara FARDC. Intwaro bifashisha harimo mortier 120 mm
Canon SPG 9 D30 Hawester. Bikaba rero ibingibi bikorwa mu buryo bwo gutanga umusaga ndetse na ramforo ko muvuduko uri ku rwego rwo hejuru. Ubuhanga buragaragara mu ngabo z'Urundi ziri gukoresha ibikorwa bidasanzwe ibizwi nka fire without explosive, kurasa utajagaraya, aho kurinda guhura n'imbona nkubone n'abarwanyi M23, ahubwo bararasa ibisasu byinshi bigasenya ibirindiro, bakarinda ubuzima bw'abasirikare babo, ariko bigateza igihombo gikomeye ku mwanzi. Nk'uko babivuga, umusirikare watanze amakuru aragira ati n'ibitero bikomeye, amasasu menshi aragenda aza ari abarwanyi, ariko nta muntu n'umwe muri twe uri kuraswa. Birasa no kuri ubu ngubu twamaze guhindura ibijyanye no kurwana urugamba, twaruhinduye. Ibi kandi birashimangirwa n'amakuru aturuka mu Rugezi avuga ko abarwanyi M23 natwirwaneho bakomeje kugenda nabo bashaka kuba bagira ubugenzuzi muri ibi bice, ariko biragoranye kuko igisirikare cy'u Burundi FARDC na Wazalendo barahanganye, ariko M23 nayo hari uduce tumwe na tumwe iri kugenzura, ndetse hari n'utundi FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bavuyemo. Kora sabone cyangwa se subscribe bitewe n'ururimi wumva, dukomeze kubana kwibonesha kuri mwe Rudende ibagezeho amakuru acukumbuye ndetse arebana n'umutekano, politiki, ubutasi ndetse n'igisirikare ku rwego rwo hejuru.